Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilusatas kini kilong kimat makong san jong ka khubor. Kentu Menteri Rang Bado Narendra Modi bandan ka jingatali shituluk perthai. Nang buon kipriyo kibalakot na ka jingpang COVID-19 ha India bat nang duna kibadang shitom. Bat pelat ke Sorkar Nagaland ban pentrekam ya ka COVID-19 information application ban ailat ya kibriyo bakin wat jingtip ke babiang halo ke jingdan ke jaka asumar ha ka jilla. Shua bangin poi shi ke khubor ke babnya ngan pensngau ya kini ke jingpen pana namar ke jingdan jong ka COVID-19 ni kentu ya pi baro kinong sngap chungi bapin sumar bat pikir bhaya ladi bat ban kensting. Nakabenta kitu kibala palat sap hosan snem shaneng kibala dep aitika hakawat baningkong pidai banai aya kawat ba aru hakapur balabu sumar bat yadaya ladi dakababut ikini lightly kirukomle kibasuk deng ya ka jingda khamat bat khamut penjinga iwei na iwei pan bat pikir bat khamle khoi bha ya ka khamat bat kakti Lada pidan kam yik jingtip ki babanya sapang ke jingpang COVID-19 pila ban phone hau national helpline number iwe non ar lai khandai hinyo pranot sau handriu ban iwe not hinyo san lani hau helpline number jong ka megalia iwe not pra bat iwe not hinyo not mentapan ke khubor babanya Menteri Rang Bado Narendra Modi ulakan tu bandan ke jingatali shituluk perthai banlong kinuyalam bat banyas nok tilang kawai na kabenta banyada yakinu gindu klam hakipor bansawan bat ula banru halo ke jingkit kli bakirpang baki reason shal patba kidon banle hakipor kakem khan Hak jiya shembenta hak outreach session baningkong jong ke G7 summit lengba ke video Modi ulaong ba ke jialang ke deban pa ya ke kubor ke wei ke perthai ke wei ke jingkwat jingkya sha ke perthai baro ke wei Ulaya thu sapang ke jiya trailang jong ke India kum ke wei ke imlang salang hak jiya kun persha ya ke klam da ke bapindan kamlut ya baro ke rukom trekam jong ke sorkar ki karkhana bat jong ki patba Menteri Rang Bado ula batai sapang ke jingpendan kam jong ke India ya ka core digital ha ka bedai ba ke jingwat ban lap ya kibriu kible ya kendu bat kibriu ki badon yu knyang jingpang coronavirus bat ru ha ka bapenya ba ya renti ya ke jing IT ka hapo kari Kari India kala sakhi ya ke jing nang buon kibriu ki belakot na ke jingpang COVID-19 bat ki badang shitom ru kilanang tuna Haki hendril sngi lenter hadu hnen kesngi ke jingdan jong kibriu ki bayo thma ya ke jingpang man la kesngi kala ne hapo kashilak ngun hadu hnen kesngi kibriu ki badang yo thma ya ke jingpang COVID-19 hapo kari ki long praphawajar praspa lai pho saungun kabalong kabaduna tam hakari hake hinyo phowai sngi baladem hapo kani ke jo kapor ki don palat shilak lai pho ar hajar ngut ki nong pang COVID ki balakon Hamegalia ndreu ngut kibriu ki laklat na ke jingpang COVID-19 nin kesngi kabalapen keu ya ke jingdan kibriu ki balaklat chaka hinyo spa lai pho lai ngun ka Directorate of Health Services kalapen tip bah nin kesngi kila dan lai spa san ngut kibriu ki badang yut thma ya ke jingpang bat dakini ke jingdan jong baro ki badang shitom kalong saw hajar hendriu spa ar pho lai ngun ki balakot ha ka jilla nin kesngi kilong san spa saw pho ngun Kani kala nang penkiu ya ke jingdon ki briu ki bakot na ke jingpang COVID-19 syaka lai pon riu hajar sanspa sanpo ngun. Ke jing nang kot jong ki briu na ke jingpang COVID-19 kala nang tam manakasngi ban ya ki bayot thma ya ke jingpang la lai phowai sngi lenter hadu hnen kasngi. Katanat kakot kakya jong kasokar pedeng kala benrap bahadu menta palat arkelur prapho lakmut kibriu kilakot na ke jingpang COVID-19 hakari. Dakani ke jingkot hapo kari kala kiu saka khandai phosan point arphon riu na kashispa. Ke jingdan jong kibriu badang shitom ru kala nang her bat ka kentup lajan lai point sapo khandai na kashispa jong baro kibala yopang. Lieutenant General Manoj Pandey, GOC-NC ke Eastern Command, ulale jungo ya ke Eastern Air Command SHILLONG hinin kasi, bat ulaya keren halor kikam ki jam bayade bat kikam yadari, bat u Air Marshal Amit Dev, AOC-NC ke Eastern Air Command.
Kene kalong kasin wan jungok baningkong jong Army Commander hadin baula shimti yakakam hakashitarik menta ubanai jilliw arhajar arpaway. Kimat je kren bakam kongsan hakani ke jingwan jungok kilong halo ke jia lang hapdeng ke Indian Air Force lani ke shipai sun bat ke shipai ringko hakikam yakun ni le persya hakatan mingi. La shimru yaki rai ban penlong lang yaki kenja jing ajing hikai ni jing kilan man la kapor kenang ban la ban pentrekam yaki habadon ki jing yakun shisha. Baro arngut ki commander kidai ki bala pendap lang yaki jing sha hikai naka National Defense Academy bat kila lain hakajuk kasnem syajar kendaispa prapaway. Kini kedai All India Radio Shillong kabon lam shapi yak kubor. Sorka Nagaland kalapelat ban pentrekam yaka COVID-19 information application ban ailat yaki beriu bakin wat jingtip kebabiang na kebenta kilat jing sumar kibala ban yo napo kejala. Uminti rangba kejala unai pi rio ulapelat yakani hagajia lang kebalalong dangshen hakohima. Kani kalat ajing tip kanyarap ban ajing tip sapang ke jinglat ke jingtia haki jakatia patba bat intensive care unit ICU na kabenta kinongpang COVID-19 habaro ke hospital kibadon hanagalan. Kipatba kila ru ban yo ekipun number badan kam jong kinong tray kibadon habaro kikadan jong COVID-19 management lingba ke application. Ke India, kalala ban aitika yada naka COVID-19 ya palat arpausan kelur kibriu haduk menta. Katanat ke kuat ke kia jong kesokal pedeng kala pentim ba palat lai pausau lak prapausau hajar ngut kibriu hakari kila dap ban aitika haki arpausau kenta balala. Nakini lajan lai puwe lak ngut ladap ban ai hakawat baningkong bat palat lai lak prapawajar ngut kila dap ai yakatika hakawat kebaar. Habashim kelum lang kidawai tika beladap ai hakari haduk mentah kilong palat arpausan kelur lai pawai lang. Unang hikai bapau jong ke martial arts ulutre lohar ubalaseng ya ke taekwondo ha Meghalaya ulaklatno ha hospital ha Shillong hnen kesingi. Kejing klatno jong kalong kejing du ke bakrau ya ke kenho ni lekai taekwondo bat ya ke jalaru. Ulutre ulalong unong hikai taekwondo ubatbit bha bat unang seng jong ke Meghalaya Taekwondo Association. Hakipor menba ke Meghalaya kadang pau bha kum ke jaga pedeng jong ke puli puthi ke than cetai lam mingi jong ke India bon na ke samla puli ke Meghalaya bat ke than cetai lam mingi kilanang ya ke taekwondo da ke basya hikai hapo jong Kami Meghalaya Taekwondo Association kala penpau kejing sosi ke bakrau halo kejing klatno jong bat kala pha yo kurwo snolem shikibah ying sem jong Ka Deputy Commissioner jong ke Southwest Khasi Hills District ka kongsi kharkongor kala penjari ya ke curfew hakapor minmit habaro kawai ke district nadu shipo baje minmit hadu san baje min step ka ban sedang nadu ka khatsau tarik ujalleu arhajar arpawai hadu khatnyeu tarik ujalleu arhajar arpawai bat ka jing khandam nadu shipo baje minmit Jongka khatnyeu tarik ujalleu arhajar arpawai hadu san baje min step jongka arpawai tarik ujalleu arhajar arpawai hapo ke section shispa saupo sau CRPC kebadan lang bat ke regulation 3 jongka Meghalaya epidemic diseases COVID-19 regulations arhajar arpaw Ka Deputy Commissioner haka hukum bala penmi kala ong bala habban shimi kini kisin jam namar ka jing porstat jong ka jing pang COVID-19 batru kum ka jing adana ka jing sapriang ka jing pang klam COVID-19 hapo ka district. Yakamet jong nong thok kubor ka Meghalaya uba Samir Solia la thang hnin kasngi haulom jing thang hajayao Shillong. Uba Samir uday unong thok kubor jong ka kot kubor The Sentinel. Ulai ino syadin ya ikimi ikurem jong bat arngut ki kon kentai. Uba Samir ulaklat haka ying sa jong uhi halang kerding Shillong hadien be ulasha sumar ha Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences NACRIMS. Kejing klat no shiteng por jong kalalong kejing du kabakrau yakalat pathai kubor. Kat tu ka kubor kalakut nak All India Radio Shillong.